Be latin actually man latin wu la dit ma wa Francis tomorrow ma obe la tela ye actually pikar malach ke gumba la chwech ko betini atika konyo rodi piara ngwen ma chan la dok ma megi ma piara tele wigi amitni agam lok ikom extension order ma minister in northern Uganda, honorable minister Kwechwin uno tela my northern Uganda ni chake ki imoroto ni oi wesnai ma oyar kamaleng borlo tela ni executive order 3 ala dillobo jaro yuwe Museveni umeyo kacholi maono gik idwe mokaro ni la dillobo dore umeru ni ropiera rio manyoto ni executive order ni donc gik ko ni on piera rio edwe me apa donc machala tela chuli an lokay man ni lor romo biro tie kitung bora yan genwa machala chuli uno tio chungi kom executive order 3 wala dirlo bu meyo ka chuli ni gogonyo era yegina don wan put wanong kibot gamenne ma General Museveni ma deep ya chuli pengo awajo kitemo atamo ni achuli urunge yuni wanyo beri lobo wanyo beri lobo chuli wanyo matek e chaka pier boru ya bichel karmal wanyo giet pe ki chulu achuli kitma wino bo meroni kama wanyo beri ye umire kilagi kidwoko kero gi borra chuli dwoko kero ne ereni michuno no chuli ubero in term program kikele wa program instead michuno dano kachila chila pin mwaki na roma pa medwoko kero gi wegien buchakwo charo dano meka chuli kichulu ki program ento kitabilu mero kere o mero kichul daro kachila buchara household kachila kichoyo daro mati ye dwe lembino e ot enu kachila kitma wilo no mero kere eno la bolle enu no time Sudan en kubedi ka ini nero luogi lonyo ma kinge luen Sudan no PM program enu ni ma wilo bo ngeyo ni era yokono dwoko kaya pa Sudan botwa ya chuli kikelo gin makil wone program mi obiro eto program bene pe obiro ka mako acholi ki kome chalo beneficiary no shapo bino no shapo program bino ma chalo gin me konyo dwoko kero ka choli ento no shapi area ne lime kwa area man wanyo biro peye wabiru ki PRDP mono be du program PRDP bene area ma okwao obiru area man wan peye wabiru ki program maduong chalo wealth creation gi duju kayini wora ya choli impe binero
wabedo ke program plan for modernization of agriculture ka yin iwuoro wen yin pebi neno sai ni lima kip eno gamene me Uganda chware le bachuri donc ko bedi chawane ma enuni era ye ukera chuli machalo food lweny kamete pien lweny maludugo gik enter economic war ma ono mier ki jok ingi ludugo economic war en lweny me keto chan ne kom dano wet dano bit ki kero ma pere ikom gi yine eni ma pao timeni uweka chuli kubiti tie ichan malet uweka chuli beti ki kero metimo gimoro mipiem gi gimoro kikem en gima uweko lime enini kikero le wenye chi achuli weki lwenye eni me makubiti tika bini loko ngombi unong achuli tiki gira chile ken magin romo chato gima achuli romo chato kubiti eni ngom dong loka ngom makubiti wanon achuli watiga tele ye kubiti lok mati nyim ot ya achuli lok mati inyim lutela achuli lok mati inyim achuli eni loka ngom ki lok pa balar mau dono ki lok achuli mana ayang gini inuni e history ba mekwa me Uganda pia wanero wan pia wanero kakima aki chen mabid jen donyo in large number kirma kubeditia temelo bachuli ni man kubedika ini nena ki karama jamili inu cha utime luakwa ubedika chatu ngom pien gimo ma ono mira gen go chare ka kom gi liep gimo ma giner charo gira chara we gini nong chen era yengom era yengom dum karama luak kwa chatu ngom ngom au time ko uchao yuma wang di tulu uchao nene lueny mo kaya be lo nyelo bachuli lueny mo kaya lo nyelo bachuli loko ngom la ke chalo stages me kwiti mayang wanwa wa kwaro isaya kita kwiti la ke kere ni bolo ni o chak ke bolo toy ni o lava ni o piupa ni o yadar loko ngoma chuli tika loke ki emo ki kome karma gameno donyo ingom kama giluni ngom mayang tibot gamenne forest reserve ranch man kita gameno jago dojo kere compensation kacharo bo iya lakal kuja gameno compensating dano ne ngoma enuni investor bo bini ye dano wa no lin oyi yapa gamenne kate ki position na papa to weng position ma chill ma kate i cabinet ni ngome ya pare ma inuni ngomba wildlife e karba ki chogo lutelo chogo gameno ling withdrawing their position kingi ubiru minister prime minister honorable Nabanja kachir ke honorable Nobat Mao kichwaro gi ni darum yergu ye compensation yo ma pa mero ye compensation weggi gengo
ki ya pa daru o yile malu e kom prime minister na banja gamene o withdrawing position enoni o motime ikine jeni nuni weng withdraw pa gamene kikine beru toba lit beru to withdraw gina pang shooting withdraw may loko mom ena yito wabinu king in the banja binu port maladi lobo kero commission of inquiry former chief justice Bat Katorebe ena ye ti won kom ni o miera go chere go investigating go kwet ngom mi pa moro ti ngom pa jo mere ngom pa meti ngom pa choli timi e woni report gi pia okaro tor ni pin lit ya pa tadi lo biru ini ero do ario medo e mabo wen kaunda gro waduni ngom ya pa ngom pa mati maru do ko kelu tension ma tek ikira churi now ngoma ala tika neno ki lok ma ala tika wajo ki extension order executive order makin medo ni kay ne record may loba chuli jamene ki diru mod ka ki temu tekki wuti diru ka ki temu tekki wuti diru ka ki temu tekki wuti ki diru endo ede hem ngat joma donki pere ere ya chuli joma donki pere ere ya chuli iluany wa donki pere wa chawani wa donki luany mo kwanyu ko padano wa donki pere ko biti chawani ka wana chuli pe dongwa amalo meneno nani li eneni mo hani premier wa donki pere executive order ba donki mini wa honi pe ko mir le kwan ki chingwa do bien ko biti chawani ngoma tika temelo bachuli ibin business kai bini ya choli ya chere lao kai chere West Nile ichiet i district burubuwa ibi noni loba chuli ki ken era yedo a chuli ki kwanyo ki business a chuli ki kwanyo ki business a chuli ki kwanyo ki business hotel me gulu weng bede Retians era yelo chat badong weng ko bedi Indians ki jomo kere factory weng mati wo ni weng ko bedi ne mek paluro bini lo bachuli unen gin matika kando kamano goni penena da donc ko bedi chawani litina chuli mati i business ko bedi ni business donc peke chingi kay ni chef idilun ni chake ki idonye nyoya ni o cheti ya tia ni o cheti ya palaber ni o cheti ibinwa en jo di tindo pon ki me rock mulalo ya Rwanda kakina papat ko ile ngoma now actually ngoma tikatime gidma tikatime ni undi tiana chuli ma un ko bedi wajani un lutela ngi ni kaki waje ki waj lepe ki ket lepe ki lepe biru chok ki yin ma butime jalo genocide ingi mo pa ya chuli no wa un bedo peba
no general mo ma wache general ko ene ko be ene ti anga ko ti memo parliament ko ti ngoni gine ene be no po wego bien kimiro tero luba chuli ni dane wen obed ma gimo pere ichingi ti agu luenyo kera agu ikaro peke chulu chaman liet upon jomo na make luona agu ni kai ni chere kabir mukere pe no agu enta agu man luenyo kero karme kero chame kubak achuli agu tie agu na mario ma agu ni dong dit ma o kera chuli uli kwiji era ya go ma tika chatu ngom ko bedili tira ma tika chatu ngom gai ma kitika jolulu o achuli ma kitika chatu ngom gien ingi mo apa no gien tie no tit padano iporu now joni no ni ago mo kere ago ni ene da ago maraj ago ni kirin machare jelo utema ma kimini kamene ni gange kirumu kimon agoni butaiwa wa monyo mon magugo na go bukayo tayo kiri wulu tela chalu windulu tela ma do no babu biru ki kamene ki waji ki guku agoni butayu kamene kono kamene bele kiteno agoni maiya chulini kak inge mo pa ki kwa ngom ki wen ki kwa ngom ki wen git ma bu chao time ena ye di tin ni bu ye do ye to la mu gamene bu kat ki kero pa government me lo ni komgi lo ni eroni wang ma wilo bu winyo ka gen tika to ikun blood so wo ma tika wacho gin ma tika wacho era ini kiri wa gamene o mi wangu be turu ni ginne eni mai bu tika teme lo bachuli ni romo kelu to ka gamene ma megi ka gini keru chano choli mo ke chi achuli li wen ka gini be ne oke itira chuli ai ma gi logo o mi na o kite achuli komgi kita ko be tika timeni ni lu joma logo joma tia kogo lo tele matia kogo chano ndo ma wagi ni o mi kite ni tina achuli ki kobe kite kineko kadung de gamo chili mir kineko le ero le dudu peo bolaro kamenne donc nero na kogo na ko machuli ni achuli won joma don ma o pene de achuli pero li wen pene de achuli pero li wen achuli futie lu di bu kene futie la bolle watiki ambassador la rotono mona achuli ba mangeke ti wen mabe watiki okero watiki retire gadiro watiki ambassador mwaka kimo kene maduong puri ento ko bidika yini nem kerugi ikom loke ene kerugi pe inu ni pingo mo hawupira mo yedo mo lok ada ko bidi chawani lo kogo pe umiero bet chara mawa gini lo kogo ene yunu no ka utika kori ko winye manolo ime kama wagi ete no ruling tik na gam ko bidi tika to achuli rio winyo pero yire ka pero ti ruri achuli ko bidi chawani kin go poke ruri achuli kin go poke roadmap jo match pira loyo ti jo machara loyo ko bidi ka ini chungi winyu chung una chuli chung win lo ka kwene ma dati
lo ke ngol kene ma pidok be miro kuni la ngol ko mo miro gira ngo lo ke ngol kene ento lu diru ni enini yendo ka tiki statement gi amir winyu report ba gira bokate ke pm lu diru ni ko ruata ki tim paruda riore way yen ngayo gira ngoma gini no ki bot joka pire lu diru ni bagin wanyu ni gena yo gal pokki lo bachuli ni guru ata ki tim papiere kiro report nyingi gira ngo bagin nero dong ni la diti dong tikerem ma chalo won ko ma beggi pedum tine bora chara ko chara ori mo lu diru chalo go lok mo wadi ki lu diru ni ciru wacci joni oda gollu ki joni oda tuli winna be get ma jaro timo umi ki joni instruction way wunu te da tuli wing mo tini amiru ni ucheru gam ruri ni igini wengu binne nyima go kwa kija gen go biru kwa kija ngara chira wot ki jana chila wara duggi kera ha muru gen ma una chuli miru ne ko bedini oda ma chara oro gikiri mi cerro ka gamu ruri mau a ki kome dugune condition na chara mi ni de dukki jangu dukki ya chila go ka go kwa ki nyime e komban mai timo achuli tika chara ko ere ko bede chawani dini ni onduja wajo ni dini ya yete kwaro moro biru ki te kwaro ba meggi ba no nyeni dini ikara magen biru ka loru lobo afrika gen go goro ki te kwaro ba meggi pm te kwaro era ye jebi wen kai miru lonyo te kwaro miru mini kai miru yot kom mira te kwaro mini kai miru ngej o mira te kwaro mini we munu biru ki jema det ubiru ki dini ubiru ki school ubiru ki oryat man te kwaro ma meki wulu di rachulu ngayu di wey mabe chali Protestant church ma ana beda tele wiye ma chalo won koma dit kit mu ngo ma andok pa ngi i church of Uganda ni cheke kikama tibu ni aki ye tibu ni aki ye tibu make woni dini pa Kristo ni aki ye tibu ni aki bot queen na ye loyo queen mi Britain era ye loyo tibu pa Kristo ni ben Kristo uchung i kom culture mabeka jori queen era ye miu toero ki Archbishop of Canterbury kak toero me eno miu keru ki wiyeni kobo ki bi Archbishop bo kene me lebo mapapat me continent me Africa kado an Archbishop me lo bachila chen jalo ko bedi jawani Archbishop me Church of Uganda Maule Kalarama Ntakari Kazimba Tuero ni eneni Archbishop of Canterbury tried far in Bore ka endum tried far both bishop bukaneni kero wilwomgi inuni tika injuji tibu pa Britain makilwoni dini en dini pa Kristo now mamekwa ikarma joni binu uno wanu tikere uno wan actually watiki culture mamekwa watiki dini mamekwa mawanu loko kilo ba uno wanu tikere yono no gini tie kagu wajo ni tuon petore ot actually uno win tuon petore ot we wajo ni un win wet dini wuni ki
kita puno baro ke te kwarwa em edono wan be no watiki dini mamekwa inu ni wundu te da ngayo di wen mabe ngo ma ko be rawa akelo lokeno ko be di chawani merok matika lwenye kumachuri o to the extent madong gina mono timo we odong mono peu carro abila di mono we abila ni god ento ko be di merok bado biru ni merok ma obini ndo bachuli ma ko be tika lwenye kumachuri ni wango yabo bitika neno ni abila de put pirete o mir ke ketto en road ma ko be di char tika ordering lo tena chuli politician lo mon henda ni o chet jo mauri o ke borani o chiero duke gichien ko kwa kija borani ruot ene ma kino na charani kili tira churi mo kera jaro dongo togi ko be gen go o wa ki chato abila pa kwaro abila pa tiga chato abila uru winyo ko be ne cha lok bo donga tiga tera ne abalo nya ter ke kote joro charo baka joro charo laten joro charo labi joro charo lapol pi eno kikem ko be di chawani unjua ngoro ngoma time i 1p udonga pocher wili wang joko inu ni weng en ye programa ko be ni wuna churu lengi dik achana be re wunduora ye woche wuni achana be pienu ngiyu kanya gurri kachara kanyu chungiye ko be di gurri kachara tieni umiera jugi ma ya churi ni ki balgi weng ki chatgi weng chidong gimna mero weche wun kan ma wun do tika gudu ni do o kanya raj pien kana lugo tibu elit wunu ngeyu ni tibu ni mera da tibu ni tie ene do wunu o kanya raj tibu ni tiena chuli kong unu tem kong ni oda ka chara mo ni udwok jong weng gen gudu kidia achila chele me kwaru kejane ma ina yi kanya da chulu o ye pe ma da chulu o ye logada ngat mo maro wache logada pe ka we ot pe do rom wache logada ti do rom wache ki ga mena ma de ni undo rom tin wang mun sebe ni ka gina ti baraj no your excellency gini eni darwa pe mero kay mero kuigi botwa tim gini ene unero dong kitma kaka tiga lanya kere unero kita kaka tiga lanya kere amero jiko loka ni an macharo ono bu mawa dan diara an pa bitiki luor mo ikom lok mo gi ken mako bedi mako kaka ma peo mira waji uya luketi kwene bano yang beru ki mon ma moja ye gogo uya jero lo kerati kwene uya jeko na giti kwene munu yang joma wa moja ye gogo gi ucho ara giti kwene ti ngom an ko be de cara kada ka lok ba dok pura bet ka luo ba ngini to pe en to tibu mo chwala ni wacha chuli ya mwa chuli ni en ngeyu gog ngeyu ni kado rem kama wa o chidong agikika kamena kama sebede gog ngeyu ni kare mo kama wa o chidong iti na chuli ni egini dong weng magiem tika de ka chuli ki kom gini da gikiki kwa ye weng ni cha wacha ni achuli ko tem gong ngaru bura chuli ko guda la timni bu muru di timni remona bu wer ni tin bu muru ngom jaru fok pien atika lok bitibu pa choli dauto donc ko wati a chen bot gamen ni executive order ni obet executive order bakiter ni repiarion obet me ada peme gweno nen jog kamalo jog kamalo jog kamalo